Tornado, beše loigo, beše nodo, obučore Roma. Teo igo, solenane, pani prečikire. Ano 2013. Býva tu okolo 800 ľudí. Máme asi 12 nízkoštandardné domy, okolo 70 chatriče a 2 zdemolované bytovky. Snažia sa starať o tom, lebo zvonkajšie to vidno tak, že je zdemolované. Áno. Ale keď idete vo vnútri vnúka, to keby ste išli do nejakého kostola, tak čisto majú tam. Ja som sa narodila v osade, bývalej osade. Matka bola osadnička, otec býval v meste. Moldava nad Bodvou, ako aj keď história ide, hej, bývala maďarská lokalita. Takže každý sme začali rozprávať po maďarsky. To až teraz po revolúcii sa vyznačalo, že Moldava je už aj súčasť slovenskej. Aj maďarskí občania sú, myslím, že 50 alebo 40% sú, hej, 50 sú Slováci a 40 sú ešte stále Maďari. Ale sme tu ako menšina národnosti Rómovia, ktorí už viacerí sa prihlásajú rómskym občianstvom. Sice ma otec stále podporoval, lebo keď jeden deň kvôli niečomu som nešla do školy, napríklad nemala som čisté nohavice alebo topánky, tak otec na mňa nadával, že zajtra musíš ísť do školy, lebo škola je tvoj budúcnosť. Som mal okolo 14 rokov, tak za to som skončil školu, lebo som musel pomáhať mame. Lebo odo mňa ešte boli dve mladší súrodenci, sestra a brat. A oni proste nemali čo jesť, tak musel som ísť kradnúť železo, aby som im vedel zabezpečiť to jedlo. Za to som skončil 5. ročník zo školy, lebo som nevedel sa učiť, ale kvôli chudobe. To vyvolávalo vo mne niečo. A tak som si, keď išla domov a to bol môj sen. Kejre Juda? Do Džaviča. Mám tu sestru a 3 malé deti. Sestra sa volá Veronika, najväčší chlapec sa volá Martin, potom Bruno a najmladší je medzi nich Mauricius. Šunis má. Už vakir má, nahodná vakria. Moje všetko je moja rodina. Ale do mojej rodiny patria už aj moje súrodenci. Chcela by som, aby Veronika svoje deti navigovala takisto aj ako ja som navigovala svoje deti. Aj keď Martin a ostatní nemajú tú podporu od svojho otca, ale majú tu mojich bratov, ktorých podporujú. Hogy azért vagyunk, ez a centrum azért jött létre, ma 5. éve itt vagyunk 2009 óta. Montessori to sú také vzdelávačky, aby vedel sa zapojiť do bežného života. Ďalej padnem tu taký húzny.
Napríklad, že keď ide už do normálneho zariadenia, aby vedel vodu, ako treba zalievať, po tichosti dvere, ako otvárať, normálne sadnúť si, hej, ako v tichosti chodiť a ako pripravovať si ich na taký bežný život. Kamila a v Kamila Kertu. Így. Tapsi nasla. Tu beštile. Perla. Keďže to nemajú odučené od rodičov, keď naše deti idú do normálnej školy, tak majú veľa nedostatkov. Jobban tudjanak tanulni, mint jelenleg, mivel szerintem diszkriminálva vannak abban az iskolában, és nem foglalkoznak velük úgy a tanárok, ahogy kellene. És az én célom az, hogy tovább jussanak a gyerekeink, hogy legyen nekik középiskola, meg egyetem is. Hanem még több aktivistát belefogni, még több embert segítsen a kommunitácentrumot, hogy valójában azok a gyerekek, azokat az álmokat tudjanak megvalósítani. Egyetértek ebben, de kevés ember van a telepen, akik meg felnőtt is, akik tudnának azt belegondolni, hogy van egy jobb élet, mint ez. Leticia Kouňová, Denisa Horvátová. Mal potom sní, čo naše deti nemajú. Ja som si tak pripravovala, keďže je to malé miestnosti, že 10 až 12 detí. Samozrejme, keď majú záujem, ja ich ako privítam, ale nie je tak, že dieťa odíde von. OK, na ho neví. Ez milyen szín? De mi ez? Banon. Sarga. Vagyis a sarga olyan, mint a banan. Sarga, mint a banan. Tí deti zatiaľ cieľe nemajú. Oni nevedia snívať. Szépen szundikálni. Že zmenila sa, hej, tá revolúcia, nevedia snívať, nevedia, čo je to snívanie. A ja chcem im niesť do ich života niečo nové, niečo pekné. Nielen aktivačné prácu, ale aj učiteľstvo, právnictvo a iné veci. Mert az iskola komoly. Az iskola azért van, hogy felkészítse a gyereket középiskolára a jövőben. De a szülő azért van, hogy megtanítsa a rendre, a tisztességre, a fegyelemre. És semmelyik szülő nem tudja, mi az a rend, mi az a tisztesség, mi az a fegyelem? Hát akkor a szülőknél kell kezdeni. A szülőt kell először megtanítani. Ugye 5 éve foglalkozok velük, mintha valaki harmadik személy bele akar fogni, avatkozni, már az nem jó. Mintha csak bennünk bíznának, és nem a többibe. Tu, Juri, già pela mamma che me ora tu premere avessando voda, Già, siga. Kas la čavurando pani? Alo ikri ritakdena, no pani prikal fagyidena. És nem mindegyik szülő ugye hagyja. Azt hiszik a szülő, hogy mi abban elrontsuk a gyerekét, de egy pár százalékot már biztos elértünk, olyan 10-20%-ot. Jobban foglalkoznak a gyerekeikkel, elküldik iskolában. Móriu pre? Miri!
Jair most gordo. Nem vagy, já. Užarenča muken manandre hecha jale. No. Kevin, avarte. Ureha tu dupre sukares, aveha do voda. He? Avlavaš tu. Ir muštini mon avlavaš tu, aveha čak tuolla tu demoni. He? Misto? No nem vagy, Kevin, akkor döpölöztél esimerkiksi Silhidadu centrum plokitsa, he? Maja, he? Aveha la mouniha, he? Kevin. No, szia! Szia. Sziasztok! Szia! Irma, mikor jó jegyet kaptál iskolába, te, megsimogatott tégedet anyát? Vagy engemet? Vagy ha jó bizonyítványot kaptunk valami ajándékot? Nem, de apu megdicsért. Érted? Anyu nem tudtam mi az, apu megdicsért. Ez hiányzik a gyerekeknek, a szüleiktől. Jó, ez megint a cét. Ez megint egy más téma. A szeretet. Benne van a szeretet is, de benne van az is, hogy hogyan kell, például akkor érezne a gyerek magát jól, ha a szülő fel tudna fogni azt, hogy hopp, az én gyerekem képes bevégezni az iskolát, képes megváltozni, képes menni középiskolára, képes menni egyetemre. De itt ilyesmikkel szerintem nem is. Adnak fel ilyen kérdést a szülők a gyerekeknek, akarsz menni középiskolára? Sajnos főnökké nem lehetek, mivel tudjátok jól, hogy az én iskolám csak középiskola. Roma inú farbu a stále bude mať tú farbu na seba. Strýko! Nika, každý vie, kde je jej miest. Hoci budeš mať 2 bakalára, 2 magistra, docenta, ešte neviem, čo budeš mať, ale aj tak budeš cigán. Kino kettes. Hráčky, papírek, a játékokat, itt meg a papírokat. Jó, leülhetsz. Hogy mi motivált ahhoz, hogy elmenjél el az iskolába? Az első te voltál nekem az, hogy legyél büszke rajtam. Nem olyanok, mint te magadat ki tudtál inni, kapaszkodni a telepről, és nem vagy itt köztünk. Munkába itt vagy, de más életmódot élsz, ahogyan mi. Többet, jobban, intelligensebbet, és tudod magadnak megszervezni ezt az életet, tudod mit kell szervezni holnapra, meg holnap után gondolsz a jövőre is, a gyerekeid jövőre is, és anyujék meg apujék ezt nem tudták. Tőlük ezt nem éreztem, amit tőled. Takže teraz sme vo vlaku cestou do Lenártovce, čo každú nedeľu chodím, aby som sa vedel dostaviť do školy. Normálne som tu celý týždeň. Nie len ja, ale aj iní ľudí, ktorí bývajú v osade, môžem im dávať rady, čo mali by robiť. Proti taký zase, ako som prežil ja.
Oni sa nás nepýtali nič, žiadne doklady, nič, len začali zbiť. Ženy, deti stále bili. Ako mne rozbili hlavu, z kočíka vyhodili malého, to peniaze od nás brali na policajný zbor, hodinky, mobily nám rozbili. Keď ma zbili policajti pred 2 rokmi, som prišiel na to, že bez vzdelania nikdy sa nemôžeme dostať. Stále budeme len klamári. A už keď budeme mať trošku vzdelanie, tak budeme mať aj trošku viac rozumu, aby som sa vedel zachrániť pri takých veciach. Som skúsil na slovenskú školu, strednú školu pedagogiku, tak ja som ako keby stratený, bol som tam v tej škole, lebo hovorím maďarsky, rómsky a slovensky a to ma pomýlilo. Okolo 15 rokov som nechal tam, skončil som školu a asi som mal 26 rokov, keď som si začal dokončiť základné vzdelanie. Bolo to trošku divné, lebo musel som sadnúť do lavíc 14-15 ročnými s deťmi. Ale potom som sa z toho veľmi tešil, že ma tam tie deti prijali. Először, mikor átmentem Magyarországra, nehéz volt, szomorú voltam, non-stop voltam a Facebookon, de idővel megszoktam. Nekem 2 otthonom van. Hi. How are you? Come. Tak on je jeden mních z Indie, buddhista, ktorého poznám asi 3 mesiace. Cez Facebook sme sa poznali a odvtedy sme sa veľmi skamarátili. Inakší život. A jak som sa tu na prvýkrát dostavil, prvý deň, tak ja som myslel, že je to nejaké 7. neba pri našej osade. Lebo tu nevidel som chatriče, nevidel som tu na smeti a videl som normálny život, to ako si mal žiť ľudia. Tak sme teraz momentálne v škole, ktorá je názvom Dr. Ambedkar škola. Je to taká buddhistická. On sa volá Dr. Ambedkar z Indie. We have more than 70 youngsters. When Igor arrived, for example, he was not able to find Africa on the map. He was not able to add half and half in mathematics. So we have to begin from a very low level, but these are intelligent boys and girls, so they can catch up. 7590. Takže my ako triedy nemáme poznačené, že jedna, prvá, druhá a tretia, ale máme to poznačené tak, že ako po miestach, ako tu je Chicago, tu je moja trieda, tu je pod názvom ako Bombay, to je asi z Indie. There's not much difference now in the world between Indian social problems and Hungarian social problems. Unemployment, low level of education, poor conditions of housing. These are the same problems. And behind all these problems, there is discrimination. We are going to do some work today. This may be a horrible shock to you. This is the English lesson. Ja chcem, to od detstva je vo mne, že ja raz budem učiteľom. Questions from this number 1, talking about asking questions. So talk to each other.
Musím to dokázať ľuďom, ktorí vo mne veria a aj sebe. Where do you go? On holiday. On holiday. Lebo keď ja to nedokončím, sám sebe budem klamať. 10 o'clock. O'clock. Clock. 10 o'clock. 10 o'clock. Állj meg egy picit, Igor, légy szíves. Azt a 40 jutott az elején, nézd meg. 7x 49 volt. 7x850. Ha? Meg 5. 66. 61. Aha, úgy. Tak ešte za 2 roky budem maturovať a potom v Maďarsku som videl takú školu, že budem tam chodiť 3 roky a už budem mať taký papier, že môžem učiť deti. Ako od 0. ročníka do 4. ročníka. Je to pomerne hluk, lebo ľudia stále oslavujú. A tak tu nás sa neučím nejak. Ja keď sa učím, tak to je len tam v škole, keď som v Maďarsku. Keď som na Slovensku, tak sa neučím. Lebo 2 dní, čo som tu na, akože sobota a nedeľa už idem doma, to mi malo aj byť s rodinou, ako s deťmi. Práve teraz nám odišla elektrina. Nemáme elektrínu asi v celej osade. Skoro každý deň nám tak odíde elektrina, potom nejako sa to pripája u nás späť. Na to sme sa rozhodli, ja a moja sestra Irma, napísať tú hru. Spýtali sme deťom, že ktorí by sa chcú pripájať k tej. Menjünk Csevisz, Sefa. Ennyi követel, tűnésverte naplapó. Tam sa stretne s niekoľkými svetošmi, ktorí sa ho vysmievajú. Nem kész belőle egy kicsit? Én éppen sürcsivét teszem burgonya alatt. A tak chlapec začal cestovať. Nezaujímal sa o školu, mestskú školu, strávil svoj voľný čas s sveťákmi. Jedného dňa ich navštívila aj pani učiteľka. Ale rodičia na to takto reagovali. Ha túl se lesz belőle, sorvos se üdvít. Minek járjon iskolába? Úgyis csak munkanélkül lesz, mint az apja. Chodíme po školách, po osádách s tým divadlom vystupovať, aby sme dokázali, že fetovanie není dobré. To bol môj kamarát a ako ja som bol ten, ktorý ho navodil na fetovanie, Senku, lebo ja som fetoval veľa rokov a ja som s tým prestal a môj kamarát tým neprestal a zomrel. Som rozmyslel, že není dobre fetovať. Na moju sestru hanbu nemôžem robiť. Veľmi, veľmi ma motivovala. Tak som sa hanbil, veľmi. Minä kerta minä menettelin. Akkor jöttem rá, hogy tanulás nélkül nem fogok tudni a jogaimról sem. Ezért mentem egy olyan iskolába, ami emberjogi iskola, ahol megtanulom a jogaimat. A harmadik dolog, a 3 kisgyerek, hogy legyek nekik. Nie, neexistuje taká hranica, že aby som prestal, aby som sa stal učiteľom. Pôjdem za to. Neexistuje taká hranica,